Mardom niliklar EDBP pinya birta angton pen arjuik tham. Kedamtang jakhong ni phai kep arni Assam Governor Laxman Prasad Acharya Ninia Pharman di Furong Sopid ang kahumri. Assam Governor Laxman Prasad Acharya train pen bangsi analo por phai sia pormadom Difu Railway Station along nang palilo. Assam Governor Laxman Prasad Acharya Difu Railway Station along nang kiliahut KACCM Tuliram Ronghang, KAC Principal Secretary Mukul Kumar Saikia, MLA Bida Singh Hingleng, Deputy Commissioner Nirola Phangchopi Pendanglok, Superintendent of Police Sanjeev Kumar Saikia Tum, Chetong Dunsi, Aman Apeng Pen, Karbia Pohola Pen, Mirabutung Pen, Karchopon. Difu Railway Station along pen taralang so along kido Kajirong Hangpi Guest House along an Assam Governor Laxman Prasad Acharya Palida. Sayang deng ateng pen arikang samapur malom long riar lo rada cycling bang atum pen danglok Padmasri along e kilong abang pu atum chingki chithan sai asai deng pon det pen api KACCM Tuliram Ronghang la pen EM atum pen Assam Governor Laxman Prasad Acharya chingki chithan pado pon thu. Asayamu judet penapi sai kam mate department sai phu sai phia tum pen ke claim ki dama puthak chingki chithan pondo puthot anikang samtara langso singmer jenga chataya long jutang jubada jai megalong chetong dunsi ke ching siar ni Assam Governor Laxman Prasad Acharya na kahomria bangki pajut pondo. News report KATV News. Phuloni constituency arlo se kelanga hem ke themuchot pulote Phuloni Primary Health Center henlo bangso a PHC along radaphan se kelanga varsai pamme muchot ji aphan pura KAC along Congress structure song atum kachari bomahut Karlitang Hemariteron KAC along EMR puki khi bomahut lapen Karlitang Bhubaun Chandra Terang KAC along Okpran sai kam kelang chari arpu kedeng ahut si Phuloni along 30 bedded hospital ahem thepo kimrang pondo. Bonta bangso hem thepo KAC along EM Asok Teron Okpran kelang asai kam kelang chari bomahut si kikim kerang patang pondo. Bonta kimang humi mi alama bangke bangso hem kikim kerang pon lapu anatangka warden api thangnat amu pawang videt si pamurim sang pen an parkit thangta klempon thekthedet. Kedamta por pen langdam pulote KAC along ASDC Rotoria song atumay hin pen ki claim kedam ki pabeng tikang asaya mo an ki Congress Rotoria song hin pen ki thangna asay deng pi pon pidet ang thek abang ki klang pon bom lasonon
พงสตามีke Asia long BJP Racharya song atum si ke Asia long ke chari pinak apotong Congress hin pen ke claim pon mate ki kim ke rang pon Fuloni Primary Health Center apartment ki kim ke rang pon ahem abang ke thang amu ki pawang vi pen si ke pachu pon puma pusi rod pen ningje pon rintilo mate Fuloni Model Hospital ahem ki mi ke do ko ajok tong aban ki kim ham ahem thepo bang ke thang na amu pawang videt numa Bontal ki midok ko amat abana hema phana bangki langle det pulute halabang so hem ki kim ke rangaphan lak atangka ki padam bangki padam nakasongsi nang mandet po Lasinon ke do bom ke isi ke chari atuma hin pen labang so ahem aputhak sidami lang pon ra non amat ki morim sang ahem paklar chu pen ison bagamu pawang pon chu sonte messenger athe lang dam do pulote bang so ahem ki kim kramadim laki towar pi ari lapen Fuloni Model Hospital atheng no along amat si ke do komat abangki Fuloni Model Hospital ke bang pulote aprang sia bangki bang so kamorim sang ahem si thek long paprangji lasi bang so kamorim sang ahem pamat thu pen asayamo pawang thu asonte messenger News report KATV News Dhoniram ingti arong kedam tangan ke nilitum ke opposition party along loksi dodun bom bonta nilitum arong aphan la an ke ACCM Dr. Tuliram rong hanga hin pen nilitum arong aphan kaching hon pen kedam tang ason kaching thuravar sai nilitum aphan nang pilo lake JJM scheme pen ki jun alang adon tin lang jun long drink tilo penang anadonatum ke PMAY G ahemta long dun PM Kisan ta penang anadonatum long dun rintilo Oranodoi scheme penang an longdun rintilo ration card asanga ki joy pen adon tinta longdun lo old age pension widow pension sita penang ana apuna chak ki chok abang pi bang phuatu longdun lo lahaya son kaching thoravar sai nilitum aphan kang hon pen nang ki pipon theka potsi kedam tang jahong po ni pioneer keparni choki hola ahawar borsali teron arong along BJP mass joining amai pi ke pado khutsi nilitum CM Dr. Tuliram Longhang methang karbyang long along long inkoira troka constituency aphanta ason kaching thora simbon ki pi lapen soluk soda atomon ki jab awi pin pen insam jin pen ki jab pona ki mi ke thekdun long pen sining kachi thela pen ning kaching sam pen joksi BJP asor karalong mate CM Dr. Tuliram Longhang ki jab pona long si puthot nilitum che paong dun tanglo pen jo hey ya kaching hon pre jo ni tu phan ahoy vi pin pen alang li phan budik tak dikti seta alang li ni tu phan neram tiarong adon huntin iyun alang ni sen ni tu ke long ke alang li pen nasni tu ni kam ilsi alang li kido sarkar BJP alang si ni tu cukup temelo masih non ni tu rong pen aku kang itu kang cer tu kelalo BBC Ruten Phong langsung rong alilo that kedam tang nilitum arong aphan ason kaching thoravar sai nilitum aphan nangki pipon chimit me pinason puthot noni phong nilitum karbyang long autonomous council CM Dr. Tuliram Long hang aphan kachuni repen kachohang pon chu ason laki pinpur alo long ki pidun tang an long vekji pusi ning thek long besi chong hong pon rintilo kenang sot nai lake rong aro kache lenga towar mate BBDC road to ha inglong ikpi anglong kedang matowar ha nong nam kache thang klong muklang son an leng thora towar prabjin pen nang saram pi pon thapusi pherang kia theng no dhoniram intia rong arad tum ahin pen amana pen ke donai KSC along CM arpu ki khi arta ki ong nai ki duk kelak atum ke so ki sung mekri meklang ke phwa hut karbyang long
thoi la pen inglong ki do arot atuma phan anta kelang ke baching bar kritek aning kimin nai la pen aman ki do nai ser ang hoi kang nia bang Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long Hapan chuning report rinti party along sidu numbo stani nitum opposition party ki do no host tamin nitum aphan sarkar pen ki jal jiwan mission bang so scheme tamin nitum longdun la nitum akaha Dr. Tuliram Long hang aphan tami akero pi party la arang lin nitum aphan apuson aduya hoy ave pin pen nitum aphan kilang pon lalo nitum rong aku puthot alang iphan kebang dilang bang ken nitum chepa ok pamilo na si BJP aphan si ho or pipa mipo kebang dilang ana bang keda kasumari polling station tabe BJP si pahai po nitum kacicak man nitum alam cak tala puson no la sinitum rong akar iya bang kela hello rong alo atuar prabjin pen nitum kijong kedam tang arni ki pido na memorandum ateng pen News Report KATV News Pinya Birta ki lan sikang tonlo domi thak me kardom